سلاو روزباش هوانو دخوازم درباره آمادهکاری دولت ترکیه ینج بو شهر لهمبر روزاوا دهن آگاهیم بدم و اف دو سی روزن دولت ترک زخته لحتش لحکمت سوریه دکش بو ایرش سر روزاوا بکه جبو نابر خبر روزاوا را خراب بکه و به مسئله به دعوی نبن بر سر ماسیا دولت وک فرانسا امریکا یعنی جی نبه نکه مسئله که ناونتوی مسئله سوریه اف مهمه جبر کو آمادهکاری جبین الپاریسی داد تکرن دولت ترک به هر اوی لدجی جبین الپاریسیه نها کنفرانس کوچی بو لحسه کی و روزه همی که منتوین لروجوای کردستان ملت اول تبلی بود و یکی دولت ترک گلک عاجز کردی یا حال بکی چه عاجز بود نزانم اما مجلس کی حقیقی یا تمام سوریه کیجان ملت کیجان اول سوریه بجی هاتن کنفرانسی ده جی گرتن کجای کتن نواتر سوپانی که نها دو خازن هنک زختی بدن سر روزهای کردستان را به بیا پسر جبو کل سر ماسه دستیوان هنکی لواز بکه نها چیت کن یک جی مسئله دین و بو سبب آماده کاریه شر بکن دیمنن کمپوژیا لسویده درکته ولی از نخواهیم من دیمنم بواره پر بکنم لسویده ده خستخانه که ده تام سیستم داعشی دیمنن کوچته دکیون هندوره نخواهش خانه یا جی سازیندن هنه همی خبرکاران العرضه دادن رونشتن گف تهدید لسروان و گله درشین لسروان این داره که دیمنن هوانه ادام داعشی دیسا هاتن پیکانین جالی چتین هتشه و حکمت سوریه جبوکو بالا خلکی لسروان دیمنان بدن عالی دیمن نو خستن مدیه جواکی چونه بالسدان بحزاران وسایط عسکری به تبع موتورسیکلت او چتل سروانن بر من بچه بدشن لباشوری من بچه در دوره لهمبر تبقى رقا آلیویا الافراطی یعنی آلیه کتی که به حلبه لوی داری آماده کاریه شر کن هر تشتی کل روجوای کردستان ل سوریه دبه دبن کنترل دولت ترکیه ده و یکی هم بزنه یعنی دولت ترکیه و پیواجویی دخوازه بخه خدمت تکبرنا روجوای کردستان پرگال ایرو یا ربریا خسر یعنی هر تشتی خو آماده بکبینه نه دو لبالی کسیری باجره کی نزی اگه نابره اگه مارمارا ده نابره مانیسا بورسه ده لوی داری ارتحاجه کی پیکات یعنی ارتحاجه کی پر نزیده جی مزنه یعنی 6.1 yani پر نزیده لرزه به دهان آواهی هلوشی دولتی کی پشمورده ریوان اصفاتوان همی هلوشی یعنی دولتی کی و هن نکاره خبره ببه هن نکاره ملتی خبره ببه انسان ترکیه برشاد مرن راد به مسئله سیاسی ده پیشیل کرده دگره نه بخوا دکاره ببه خودی آرامی خودی حضور نجی دهله جیرانی و دردوری و ملت مینامه ای کرده ام بگیجن حضور بیا بلا سر ملت روشلات ناری yani ne diyelim Fransa mesele hal bike ne Amerika mesele hal bike ne cibukha hal bike yani pevajoye ku nahal bakuri Kurdistan daya dest bikrim dibna ve xuşku biratiye de u nizam çıda hemi sexte devlet Türk sextekare duruye hakikaten duruye durutiye devlet Türkiye sextekariye devlet Türkiye çava xuyad ki xod der helbestawiye lehember Rojavay Kurdistan per eşkere yani kiriye serife eğer pergala revebriya xaser ya Rojavay Kurdistan belav nebe henneveşe eğer qasede çeku silaham bernede YPG jholerane ben be manaya ve pevajoy tüne de fikre devlete Türkiye çünkü ev pevajoy bu hatırı tekbirna Rojavay Kurdistan'ye ev eşkere bu نها قاسی کو مجهره میجی آگاهی ورگرتن هزین قصه دیجی کتنا نبات هفگری
اوجی جالی روجلاتا یعنی جالی کوبانی و اوجی آمده کاریان بکن هزه فقسن نوا حرکته اگر ایرشه کی چه ببه جالی چته و یا جالی دولت ترکیه و جبلی برخدانه ایدی توریه کدن تونه اگر دولت ترکیه چته خب خنوا فعالیته yani bu kadar erişipke tekiliye Kurdu Türk idi kenabe bu tamamı zarardı bile. Çavaku da meseleye Kobani de tekiliye Kurdu Türkan darbeye ki pir mezin xwar ledi sajı tam hınneveşiya ve cari tamamen hınneveşiya idi kenabe. Kurd û Türk idî nikarin bevra bijîn. Eger êrişê ser Rojavayê Kurdistanê bikin. Rojavayê Kurdistanê li cem hemî Kurdan xwedî maneviyetekî mezin e. Yani di her meselê de milletê Kurd dikare tavîzan bide ama di mesela Rojavayê Kurdistanê de tavîzan nade. Ewladên hemî perçeyên Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê şehîd bûne. Kobanî maneviyetekî xwe heye. Afrin disa büyüğe bende tişrine disa büyüğe me gelek kıymeti xwanda kirne lwedere gelek insanın heja me wanda kirne me fermandarê xwe herî heja wanda kirne lwandera ji ber vî yekê di dilê hemî Kurdan de evet çêbiye maneviyetekê çêbiye ku nikarin ji dest bidin. Yani ji bo Müslümanan çawa ku şewtandina Kur'an xirab e tu nikarî êrişê Kur'anê bikî dibe sebebê krîzekî mezin ji bo hemî Kurdên li her derê Kurdistanê jî Rojavayê Kurdistanê wisa ye. Yani vaya dibe bi dewleta Tirkiye mirov bide fehm kirin. Hergala hey xira nabe. Yani tu hêz nikare xira bikî. Yani piştî vê saetê, piştî ew qasa ket, emek, amedekarî, hêvî, umut, xwe bixwe rêvebirin, wekeviya jin, mêr û her du yani herkes bibe xwedî biryar di rêvebiriyê de hemî milletên Rojava. Yani ev xewn û xeyalên me ên demokrasiyê ê jiyana medenî eger bibe hedef, eger hilweşe ve demê tu tiştekî mana xwe ye. Ya piştî vê saetê merov nikare entegrê çend çetên li Sûriyê bibin. Çetên bi pereyên girêdayî dewleta Tirkiye. Yani jî piştî vê saetê milletê Kurd nikare entegrê dewleta Tirkiye bibe, dewleta peşmûrde. Ne de aboriyê de, ne de siyasetê de, ne de exlaq de, ne de etik de. Tu tiştekî nikare bi rêve bibe. Mirov çawa entegre dibe? Ne mümkün. Ji ber vê wana hemî ji nîqaşê re vekirîne. Ya din jî hevando ez îro dirêj nakim. Mesela çend gotina ji we re bêjim. Daha kültüra demokrasiyê, toleransê, kültüra azadiya fikr û raman, kültüra xwe îfadekirinê çawa ku di nava civaka Tirkiyeyê çênebiye, di nava me Kurdan da jî çênebiye. Rojnamevanên me, nivîskarên me, yani insanên ku hewl didin xwe îfade bikin li pêşiya wan dibe azadiyekî bê sînor hebe. Bi şertê ku heqaret küfür tê tune. Du wextê ji destê rojnamevanekî mafê wî ê rexnekirinê jê bigirî, firqa wî rojnamevanê û kûçik namîne. Taybetmendiya însanekî çi ye? Karibe bifikre, karibe rexne bike, karibe fikrê xwe bibêje. Yani firqiya navbera heywan û însan da ew e. Rojnamevanekî bi qîmet çi ye? Rojnamevanekî ku karibe rexne bike. Pergalê rexne bike, siyasetê rexne bike, her tiştî bikaribe rexne bike, fikrê xwe bibêje. Te mafê wî rexnekirinê ji dest girt. Te mafê wî xwe îfadekirinê ji dest girt. Çikî wî dimîne li ortê? Tamam. İtaatkarekî halê xwe
insanın itaatkar fırkavan o küçük tüne yani fık nake. Çünkü na fikre peşniyaz nake rehne nake sırf bektine. Ya hayfe merv insana nake bir hali. Vakti merv ji rojname bana kirabi beja rehne nake mina kut yani hakarete ki permezine. Mina kutubu bukuji. Mina kutubi bixi küçük yani. Jibervi hakaret le rojname bana kanek. Hakaret le insana kanek. İnsan xwe azad bêlin. Azadî xweş e. Heta dawî hûn dikarin ji însanê xwe re bibêjin ji kerema xwe re xwedî pîvanên gerdûnî bin, etîk, exlaq ji xwe re esas bigirin, heta dawî rexne bikin ama heqaret nekin, ama êriş nekin. Baş e? Evan ez xatir ji we dixwazim di saetên pêşme de di derbarî vî şerê li Rojavayê Kurdistanê de yani şer tune ama amadekariyekî ciddî ya şer heye Devleta Tirkiye kiriye serê xwe dibe bi her awayî pergala Rojavayê Kurdistanê helweşî. Ha bi êrişê dibe, ha bi şer dibe, ha bi rêyên dîplomatîk dibe, ha bi tomp barak dibe, ha bi heso hesod dibe fık nake. Yani bi şiklekî dixwaze helweşîne. Ama rêve biriya xweser jî hemî Kurdên Kurdistanê jî ew jî xwedî biryarin ku pergala Rojavayê Kurdistanê heta dawî biparêzin berdêla wî çi dibe bila bibe. Yani tu kesekî, tu Kurdekî piştî vê saetê ji dewleta peşmurde natirsin. Dewleta peşmurde li ber têkçûnê ye. Peyna xwalê xêl diweşe. Tu tiştekî wî nemaye. Tu tiştekî wî nemaye. Tu qîmeta wî nemaye. Tu pîvan û exlaqê wî nemaye. Dewleta peşmurde li ber hilweşînê ye. Viya ji dil dibêjim. Ez wisa dibînim jî. Ne aboriya wî aboriya, ne dîplomasiye wî dîplomasiye. Tu tiştekî li holê nemaye. Tenê nijadperestî û şovenîzm û hemaset tu tiştekî tune. Rêveberê wan jî, Baxçelî, Erdogan jî nezanin biaxivin, nezanin rêveherin. Na wellahî billahi. Xatirê we silav dem baş.